always on me va venir battre que dans ma tête mi ako kamata fo na do ako adada mi ako ayo kata fo de le kana ko me pele ko ta ko me sa odo ki be be jun atia be nke fo eni sorry nke bla fo atia be ako be bla fo be bla fo adia be ka agya to ha to ke abale ke minyana ne ke nyere kan ma awo ke nyama ko pare la ko ke ako le ejina mi ke ne be dama ke de ko ke ako bo de si ke na don ki ba what ka ko no ele ejim ale gbegbe ke to pore sare ke la yono ya de ne mi avam ya ba mo da ka bi go be mi ako ni yo kata le eji ke ne ma ke menya ya ba lo ji ko tv ba ya ba lo ji ko ke mi le facebook YouTube, le TikTok, kasia. Tato presa le kena la wode. Kaklo mi be le minute. Tapo yo kena le mienga. Mi ako nyanjo, ako adada miengo. Le eyo kata fore gana tiko me plek be tatu kome siya. Donki be nko nye azet Godwin yawo energy. Nenyo be eyo ma akona uko. Kami aja gome patato Black Stars apa me me de fly kala Black Stars apa mana donc be le enjoy kala va ya le Black be ono to me pele England ko abo ko le USA to come kala ho mama akobe zero you know kala va jele ho no ke ajimo bo kro you know kala te kama ale be ikane ba ko afu ko ba ru krama ajro le akoma gojo ka Black Stars ko nya mo yo kala je agbagba ike no point de ka alo o ko da la ho mama ikanye nya dama jare ke ba tu abone mi ogana tu ko me to kata ike jijo enye mi kene do abone mi ale gbegbe kala abo bo na ma iko no unwa le echo ike na ba ya o jole to ba ike o no iko ba ro ta Philadelphia tu ko ike abo be wa no to ma ike ado go pele Croatia pa abo po ha le echo ike na gbora ta ai ka ma no ko fia wonya amayo ko over do Philadelphia bobo afokwu areke me jo le amareke jo le akpa magoji ni abanya sala kama ayijia le Black Stars obo enyamama na don give ya ba miaba abo bla bobo ikanye asamo ja enyama ikene le bobo ikala abota bona miaba abo pola kata be vieto enya amekene le ageme na mi ikami ko go be pla England ko abo ko ha enyama ikene le abota ko ne ale gbegbe Benjamin Asare pa mu ye ko mele alo benya glomele ike Black Stars ko abo bla ko asamo ja Mtoko ale gbegbe ike nanya epole me bana Black Stars for abobo ha afi wotan po dada so le hoble ike no hoble England for abobo ha ko le enyamama na ko be Benjamin Asare abete enya no ike na ba telo to ale gbegbe ike promises abo promises enya no ike Benjamin Asare vala ko komle akpa magoji kanya to bono no enya Benjamin Asare enya America le agbagbaje ike amegede madonwulum be Benjamin Asare atem no Ghana Black Stars ike adem to bowo magbegbe ako adogo ike amegede enye nuku alegbegbe alo awo nuku na amegede alegbegbe na don give House of Hope abobola wonye ike nye aboblala na Accra House of Hope le akpa magoji kala Asare banya mama mila nya takakora sala ya bala je bia French wa abobo ha kai ko den kora be Toulouse wonya America na le ayumatin fi alegbegbe play atugitigiti ba ya aba French wa abobo ha me ikanya Toulouse le akamagoji Camille Egomesen bia Toulouse to ba sporting director Victor Benhani enya America de globe nyata to mai kala ya bala ja de kakrame LMO ayata yo Toulouse to yo mo kudre ha ko yo wa ko alo yo wa de asikle Benjamin Asare akova yo bo abobo ha me le akamagoji kala enya mama anya no ikene wonu kuna amegere ala ba anya anu ikene kaka le ya bala ojibe Benjamin Asare ya enare Toulouse ba abobo ha me le akamagoji kuda ebo what ka ba agaba ikene jemule pla Ghana ba aboda hada o gbibe anya nya to ba o Toulouse wonya amegere le ayometim ale bebe ka ebo o ba
sporting director enyama never clear ele akamagojibe enyama de kame ele mele akamagojo ma atulaji amagada president of Rugby Africa president of Rugby Africa Herbert Mensah, and you have a canal at the Denver Columbia. I hear all Africans, me and not Tadaika, I caught Susudeka, Tamasudeka, I call Adam, when African team, Okata, a Canada, Gomapomela, World Cup, USA, Canada, Mexico, I jump Africa to Kolkata, no one call Tamasudeka, I call Nongoba, now all Africa teams, you can Gomapomela, World Cup, one moment. I love Mila alo ela nya eden goglo miela agomesen fiabe Africa tuko am akpaga ntoni ebo mele ala fala la fajia akpabe 40% wonya amoyoka ko na len gogbana alo le mekona South Africa, but Abu Buhaba, Watem Aja Akata, Le World Cup, one moment. Alabama don't go to Akoben Tolago, and Yakala, Mia Bodom, Yabala Ojiba, South Africa, one American, Africa, Tonya Over, Tomazoma, Boma, Pomo, Ika Ada, don't know, South Africa to Congo. Kala and Mama, I called USA World Cup, one mama, Akobe Africa to Kobulagata, Lokama go to Africa, one American, the Africa, South Africa, but to call one couple one moment. Rugby Abo Aloba Simanola Alo Simanola Rugby Africa Tima Onya Herbert Mensah Michael like Bagrom Aladdin Bagrom Fiaba Africa to Kolkata Wa are United one number Africa team so Kataika La Goma Bomla World Cup one moment Akpa Magoji Miabanya Salo Ma Antuga Jipata Manogagonda House of Opa Alpha Magado Fly Kamala Gomasa Alo Yataka Kaloro Bonya Fiaba, one Amayoka, no Ababa started jump by your London based VJ Alo Ghanaian, London based American, what I'm gonna be Bafua Chris Bafua, Yawagi Ika Wavanya Henala, Akra House of Opa Abo Puha, Le Akamagoji, Kana don't give Ntola Komila Gomasa Fiaba, Kumase Ashanti Kotoko, Alo Krobia, Ashanti Kumase Kotoko, one America, no Akaba started jump by your the Via Akova Apo Chris Bafua Akova Apo Maker, Amano, Tadana Apo Boyka, you are Cloyo, Icaro, plus Suba Apo Puha, Watem Azor and Goba, Camila Gomasa Fiaba, Opa Rebaso, Akra Asokoka, one American Chungono, Ikabaneva, oh my, Aguna Mai, Ovania, Akomogojika, Gomasa Fiaba, all Anukum, Ikamati to Aja Bajinoika, Chris. Bafua, Avanya, Accra has a cook, Accra has a cook, Toba, Abola, I'm sorry, Henala, Le Akamagoji, Nyapanya Saloma, Autology, Nilamte, New Odante Lamte, former Ghana International, Yana America, Abotana, Blasters, To, Alebaba, Alo, Blasters, Apopua, Lebaba, the Viso, Ikan Akaba, Sarah Jumper, Yawako, Blasters, Akoro, Duba, Ika, Ujaba, Yawadua, Yana American, Abotana, Kuda Aleka, Ababa Sanaja, Nenabo Va defense for Aquaji, Alomako Aquaji, Nusiano Sote, Nenabo Gada Dumazaha, Nusiano Sota, Kanaba, Ugadan Baba Aquaji here, but Aqua Ate Adomaha, Ola, Ababa Sanaja, Aloba, Nkato Benka, Blasters for Aflaga, Wanyanika, Ayin Goba, Alebaba, Odate Lomte, America, Napu Abosi, Posi Abotana, Miapa, Hanalakula, so heavy, or Agaba Sanaka Jamula, Le World Cup, one number. Then I'm making a pussy Abotano, Alebaba. Kadanya Aika, Blasters, or no, who play England for Abo Waika, Gadaswenya Mika, never Jala, Nama, Nakaba, Aya Mika, Naga. Odate Lamte, former Blasters International, Aya Canada, Yamaka, Pussy Abota, na Miapa so heavy or USA, Canada, come la Kamagoji, never Salama out to the Gia, Magano, Ghana to come Kukua, Ghana, don't be fear, Miaba so heavy, I can order to another. Clifford Nana, I come 16 years, Yakoyamika, Nella so heavy as it can be like Gomasavia, Real Madrid, America, Abu Boy, Canada, Abalata, but so heavy,
akpamagoji kana miela agomasa via Clifford Abwaje nyameke na to Barcelona academy nyamo mafi ba jolo wogo ikala 2023 akpaji ai over jole Barcelona aboda habe ike na ba mutaba ko gede su so happy as ala Barcelona academy academy Concord kale bataju come ta akoba so heavy and to poko gede susika na Real Madrid wonya American ba da asi akbalata plus so heavy le akpa magoji nyabanya sawo miano ejuyima ma ako agadaji na papa le World Cup wonya mama Africa to ko wonya American le agbapa de sia de jam le akongoji benka ya ko Africa sorry ako Africa ba Africa de ejibobo yika magoto na akobe Africa yama we did not go to the tournament to joke at all in that aspect. Tunisia, one year America, Tunisia, when you America, no man watching the pro, Sweden to go and make a atono, the Cape, Florida, no my bank over over Henala, Bako, Amada Henala, Hong Kong, Happy Renada, over Giva, Abobama Bank, Water, Asila, and Mumu, the guy can have Renadva, Akoba Anu, Major and Nujinella, Akomagojo, Kala, a vacana, what were Akoba. Defeat in America never Tunisia, one Africa to call the Kaikan Le Apama Mofi Le Apamagoji can rota Tunisia to come because what up Mososa to my over Awunudo Yenema Kala and Yamama Akobe Tabi Renade but Gonfia La Yaba contract the Kay sign Tunisia to go Yemenaba one Lobe Yagai Doji Alo Via Moses of Tunisia to go Basado Enya. Whenever you order Apama, you want no Anika Aponu, Ika Aja, but you know, never got here, ya Adasila at Doma, a year law, Ika Ai, Apama, never got here, ya Anonika, Apple Tunisia to go, Alo Abu Hako, Babu Buha, a yellow ready, Ika Ako Tunisia, Abu Buhaika, Ako, Rubeka, what Jabba Wadola, Akogoji. Come on, actually, Kamagara, Egypt to come, Ika. People Egypt on your make look Panada on USA to come a Akamogojika, Lopa will be a vehicle war, Akabo to the Kaika, that's the Kaika, 4 point Egypt Silla Akamogoji, Kaopa and I go and Hassam Osana, Hassan Osana, and American Baglofia, you are calling Faika, Agada, Ubrepa, Akpa, Bubuika, however, never your better Egypt to come out. Abo Enanika Arnold, Gina, Yobo, Bayola Ababa, Sia Jump, Alo Yoja Ababa, Tayeva, Dragu, Alo Yeva. Tamasu the Sia never ya Ako Egypt to go Ako Rubeka will never wado Nanamake Africa Wanya Naneka however Africa Aga Banko Ada Ayajinamai Arab to Koha Banko Ayajila Gabagoti Ekawa Bubu Enemeka Ano Africa Ano Egypt Ano Arab to Komula Kamagoji Kana Rangiba Egypt paper, one mama, Nakoba Hobri, the Kaika, the Nessorosika, Ola Bubuga, La Akamagoji, Kama Ayajia, Papetio, Ikana Senegal, Henala, and American Denver, Groshaber, La Yoba Diviti, Kana Yobo, La Hobri. Probably for your Kata Yoga, and you know you cannot tell you what G. I live, Eka Joneka, Mala Campna Yola, Akamagojo, Kakaya Yella, and no column. Senegal supporters Okata, Amayokata, Senegal, Jidoma, Yella, Anubra, Yella, Kuku, the Nova, Wako, Yobo, that I said, Akokayo, Kaya Gala, Adona, Omega to crowd, Kao, Blinka, Yobo, Iram, Tuka, Ye, Karachi, Ayakwesa, a Deji Boroba, Jidu, Enemika, Abasu, Yosi, Akomoji, Toba, and Mosa Ye, Karachi, Jidu, As Yosika, maybe never Mauna, Yakongo,
What cover one number a Kamagoji, Miabanya Salo, Kama out to the Gia, Manaji, Magada, what Kamada, what cover Yamama Kukua. I cover so far so good, no country, Ado, like so bad, no country, Ado, Kamagoji, Kama out to countries you can do that, what cover Yamama, to Baba Hoble, Anuma Woha, I cover country, Ado, Alo to Quado, one Yamakona, Akumomo, Kamagoji, Kamatanto, Eka. La akumama ayanya heti batu kola akamogoji ayika teki hapro adabula pala kahanoblo abo daha alo abo duka yenya nika na po megbada ika wala akumo fifila ayika Tunisia pelo Jordan Panama pala kata Czech Republic yenya nika na pelo la akamogoji miabanya salo ma atu de jia kamel agoma sanfia ba nanya ba alamfla obano agbara biam Luis Suarez kuda Lami Yamal mole akamogoji ka Luis Suarez then American then alo ovano agbabiame kuda Lamal Pla Messi de do Karajiba Lama Yana America na baso Pla Messi alo ajato Messi mule akamagoja Ka Suarez ba nyaika oblonya ba ama evaya player bubu wonya la akamagoji Yaka yema Karajiba ya Yamala Yana America na ado Messi ba level la akamagojo Nanya ba otam adui ha ka kama ele mause eka nanya ba obie egbe kuda player evaya omwa wonya player bubu ka Yamala Vikra Wonyaka, Yamatam Aqua Asopela, Messi, Akamogo, Kanyaka, Yatam Agbo, Kudamu Konyaba, Nagaba, Lami Yama, Ado, Messi, Levua, Ekama, Enya, and Yaika, Yoagbo, Le Ai, Bubuika, Nebona, Kamanya Fifio, Le Akamagoji, Yabasalo, Ma Ano Ejima, Akaba, what couple Yamoma, United States of America, USA to call, when America never Nukumada won Ika history, and you know, USA to come and Alaga, host this year tournament, this year World Cup, overcome Nukumareko, Polerola Akamagoji, Kana, Nella Akomasofia, USA to call 1 year about the like, about the hike, never do a commander, over blame, Kala USA to come and Akoba, over Abu Hamo, no Yako, Alo, Wanaya, Manyan Wikano, Ika, Bema, what up on Wayanga, Sibanto, Ika, Odo Age Andra, Laopa, qualification matches, so to them, Akamagoji, Ika, Apayama Owania, Akoba 1930, but 2002, I am over Wanamala Akamagoji, Kana cover history, then you make USA, but Abu Puha, Lewogola Akamagoji, I am who the go. Group stage for one woman, Mimanaleka, Egia, Avacono, Le Akmagojo, Venemanda, Ahome, Gado, like, and not them, but Bronfia, La Mexico, Abu Puha, Alo, but to Pena, to process Areka, Yola, Bodoga, run of 32. Hey, Matam Agbolofia, Yawatam Apo, Kumana, Morocco, Abu Puha, Bobuela, Akamagojo, Kanrika, Yawa, whenever your Ano Mokake, never your Dogo, Morocco. Abubuha le group stage mamle alo hobibli mamle le group stage bo wana ma you want them akọ jidudu ika ano ngo ekpolo alo you ano ekpolo ta bubu le yo group mele akọmagoji nyaba ya sala ka ma atu never no polo ma atu da jia na ko be Netherlands po abo mele ai ka be banda bro ai ma ko amagara oba kotutu balo maika nu ika ko male fia nyaba le Netherlands pa hobibli ma akọbe o ga wo nukumu ade Akamagoji, Nukune Obo, Le Akamagoji, Kala Oba Obi, a very common for the Brustaja, Akaba, Aga ever, and you make a auto, Ika, Le Aga ever, Mama, Akobe, Le minutes at dear Megagua, Agieva, minutes at dear Megagua, Ageva, Le Abu, what cover Yamama, Akoba, Abu Hadeka, Monia, what cover one normal Akpo, Aka Aika, Le Akpa. Le Akbareka, Alafa, Aseke, Bla Evovo, and Mama, AI Austria, Vagonumale Akagoji, Kawodo Age, 3 minutes plus 4 minutes, Kala, Evelay Kanawa, Le Akbareka, Alafa, Aseke, Bla,
black aton for ene mama tututu hungry ha ba wele akon oji ka wodo age bantol minute ene mama kale andre ma age evle hanga ba kale am to ko eton ka wa hungry no le akpa de ka alafa aseke black dem for evle mama ya wo we ka age bantol for minute bantol evle for minute adiem USA ha wo we le akpareka alafa aseke bla enyivo ade agbanto evale minute evama evele havale minute enieme Poland le 2002 o akoba agbanto evale minute atome ka evele havale atome Netherlands wanya amayeko no gawe le akongoji le 2026 for World Cup no ma wanya mai kene ga record ma oba agbanto evale minute etome que le andrema age evle ha gava le match eve me le oba obi eve ko kwa akome ne mai age ture mu yenye ma kala du koma wa wanya ameko na set record ma afi Netherlands va akpodomu le akpa magoji me ba ya sala ka ma atude ji a magade amobebe ple ege jira ko wono ma akobe ai ka World Cup wono le ejima mi amegade alo amegede yenya anwika nebangono what club nyaoble le transfer ko akpajia obangolo no mobleka ma adonkuba le asiema akoba amabebe ko ejajira onye nwike le ejigiti le akomagoji kamela agomasanfia be Arsenal wonya amayo no ba do Newcastle United baba yewa ahoba so hebi ka oda ko na Bruno Gomes le akpamagoji kamela agomasanfia be Newcastle to onye America na ko Arsenal ba agogo ambe koko awawawo ye mo le wajiwo alo Bruno Gomes America nya Brazil international ye mo le titintra ba ye wa asile mu le akomagojo ka le Newcastle ba amoy mano mi la Gomes fi ba Tottenham Hotspur onye America na woko Ogo omo agbale lobo kodola Newcastle United ba ye wa ko ba dumabola e ko den kona ba Sandro Tonali ye wa ko le akpamagoji ka mi segmo fe ba agbale ko omo lobo kodola Newcastle to onya amoy ko na tafule agbala me ba ye o ma ti wole akpamagojo ka mi la agoma sanfia ba Tottenham onya amoy ko na global mene ba o ma ko 100 million euros ko dara e project yo wa ye mo ada sile Sandro Tonali mole akpamagojo Americana intelligence pepla adevo ade yenya no ikenale sorry pepla evo ade yenya no ikenale so heavy asile akamagoji mila agama sanfia Liverpool wonya America no ko 100 million euros ko dara explogena every cost VGG ko dan ko na ba Yan Diomare le akamagoji ka so heavy ya le abopom le Leipzig ba abopo hame aika agbaleka alo dai ko dala ekologia Leipzig to otutu asi ega ko fu agbe le akamagoji ba yo ma hiena ega alo ega ko ba manya no ikena sokbo na yo le akamagoji mele go masanfia ba Crystal Palace wonya America no brother Chelsea bo abopo hame nanya ba o ma ko 50 million euros ko ba yo ba wa yo mo da sele yo ba ma go like o Martin Lacrosse yamo ada asalamu le akamagojo kanebe Chelsea wajiba ya okoda via 50 million euros enyemika wako cover afi yo wadon ada asale so heavy yamo le akamagojo nyabanya sala ma tuleji akaba Borussia Dortmund wonya ama ekona le Bologna ba yomo ada asale Felix Macha yemo ada sile mu nanya ba mako 80 million plus na mako ba yemo ada sile mu ala akamagojo tananya ba anya aboda hadaika na da sahavia yo metimbe ya ako Felix Macha ko 86 million euros cover yo go afi yo ada sile mu le akamagoji nyabanya sala ka fia emoko Nyomozo soko ba unula inye eya kama atrova abiemeke ahobele amekena le ano bonya fi mi awo egbeto ike ajronyame na don kibe Ghana echomile
tumanoga ike ako Croatia po aboku hade atata no ma ken Africa to paro le mteko an legbegbe ike epoyama akobe all the African teams except Tunisia all the akobajem le World Cup wona mombe Ghana mila go san fia ba nanga ba mia ko dada so e pele Croatia to ko alo mia win ike England ha wina akobe Portugal aboku ha ikemile goduge ko amagada ekos Portugal bon ko etadu alegbegbe aleke ole mile ekota akodo miego de mia awin alo akodro de nebe mia ko Portugal de mia tem aduwoji gogwa alo ayemike ayimieji nuka mia wo afi atem akọ Croatia po jima akọ kanimba eyakudu gede mia akova bowe. Donc, il va y avoir Eveniba TV, que on a Eveniba Sport, les Bourdon, que un gamin qui est le SCM, que les états de l'Ewana, nous connaissons assez de Bobby, que Américain le bonnet, et que Akademia, ma accompagné un toy que Wade et Dogumi, que Mia Aqueleji, cha. Yo, cinéma. Yes, sir. Oui, so. Yeah. I'm here, man. Oh, me follow. Yeah. Ba nyame ke la bo ba pere mo ni nkonye tanye John Yokelejo e ke popular ro nkonye ponyana le ba tanye yakini Ya ke ni na le onto san ko panya be o abo ko panya wa ebode me ale be ya nkonye ba okay me be nya sala yakini ano ezime ka pere mu be mi akọ egbeto akeji aleko ika akakame avuvui aye nuyo ketututu na le ema mi adi adogbe now ike ojebe hwana akọ don't give me le Facebook YouTube TikTok nenya be egboda sadela so atenwa akọ egboda si akọ no mi agodo nenya be eyiye da mi akwe akọ adare nyasala ogbo okay mi ayeji alaba eyi menya mi kenele mi asikra mi agade ike la bladagbe fieni ma eko for 8 o'clock to 2 yeah yaba senior national team the Black Stars of Ghana wonya American ko England for le whole mama akole anuwa the fu ale the Manyake nana mbogo grao manyake nana mbogo akanya so wonye amoyona ke akaba le akaba mojike apoto ko ni ni nyama kana le yawo vraiment de lu kay le ko be nyaba coach wo color students wo ike nana be dada enye ni ke fo ayi akaba dada se ma ha e dada no do nya ni ko ayi ni ngo Mr. Godwin akpe de mon kokwa ta maga tu mon kokwa ma do bele ya patoro la alo ya panya sala ko pola kata le Ghana official fi Africa ko de presse ale ko ka ma official ala ba wo manu mira anya pro ne mite de pe anoga egba mota ba do bana amashama fika amashama la toro mi to akachi nka ketu safaro ketu north and then the pete akochima jopi amashama ma do bana tobi apado toke Mr. Gori, you have been able to the Ghana Blaster performance in against England. And you make a proud to the game of Boba, Amagarona, England, Wawayamuka at Ghana. Because not long for the Ghana Blaster performance in Lake a team of Coca me not a tournament like Utuaro Nomianchela. Akwaba noise le timanchi alo elwe le timanchi ke amagare kwa kolombe Ghana Blaster matena na rekobo eye nyata panya hananya ba la mfura Ghana Blaster anchi akwaba timi ke le miasha timi kwa na tournament ala enye wike de chiloko ala ba 2006 na la mfura 2006 squad ike mi kwa na World Cup inchi akwaba goalkeeper Clay Steven Aholu kule Samianche yipa kule ka Richard Olele Kisti eye na la mfura defense of this guy John Mensah Plato Chris Ose Abe Plato Petela na long for a team match here midfield with Michaelesian and then Martinamua forward and Antonia
akpọba sport no mi ashita awa make na the blaster for game kwa ngala akpọba ejigano John now 2010 na le 2010 sport ngala ejigano John the likes of Kevin Presborting akpọ player basami nkun Azik Fossa play John Mensah play Jonathan Mensah Baby Jet play Topete Dede Ayu le ife yi mama na nyebo yo Dede Ayu la for volunteer that probably the same thing can apply to 2014. The same play okay me after. Kaka from 2014 kaka to 2015 na akwa blaster la banya team ka ba ya nyiba ye weba onya miaba like coach kokoma kanala kwashi apia ayoko dona avant grant la akwa nya ka GF to go na avant grant nyeba go edu ala bon to believe blaster maganya makaha Kaka that tournament after 2015 na any the final every post bad dunya jile penalty shootout man aye nyapa player kanya egba kanya Cristiano Atuenya make kanya best player of the tournament that Akpọba Blaster always la nemi na the tournament la nade no na miashi ke jidopu no na miashi ba nemi na la miaba kaka this World Cup ikamina ke coach kanya Otuaro Akpọba ifo tactics play ko lineup ifo selection play to la Akpọba nyewi ke maji develop na magare ita magare gbogbo Blaster modena na reko wagala wakapo ala bana lankura England nti na lankura Croatia nchila akpọbọ wenye team ka wolo ro pishi na mi ga ngoro ba 2018 na Croatia I think we final play France national team na lankura for sport nchila still akpọba player like Kramaric le Frankfurt na mi ga ngoro the old man kanya 40 years old kanya Luka Modric play Mateo Kovacic play Mario Pasalic play Topete play Jasper Vadiola Manchester City la akpọbọ hala still la team lowoshi oko coach ka nya kanala la toto no be ka drova ebe Ghana manye patario ta yayi wojajraro alo yi drova kola yenya ba Ghana manye patario ta fiaba ka awojajraro re nya chihu akana lankura bobo pla pete ba jago me kenya kata mi ko ba Ghana to wona GFA plus sports minister plus over no nyi go kwe kaka sports minister ba coach abanya nya kanyo Otuaro aye e pashima lawo aka de share ala wonye na bege mi ko ba mako to ko kana yo ba ko to na Carlos Corres la Akpọba ano na ko ifa profile platola after experience coach the koyoko no fi bona the Blaster Akpọba anyanwi ka amagaro ko ba yuwa atenwa we kaka amagara ha fa jigade la ko ala ba still score dala mata majio aye nya ba maraka na lan kura Ghana for scoring chi Akpọba talent ala ni ashi kaka because of the system the player ala ba Otuaro na menya against na madala kwa against me for friendly match the Australia and na menya ba right back Malaysia ta yi koyeranci da the Pamaika ayo sanaya anya ko ba bro na menya ba because of the system sanaya mako get the system amota ita imete kuren the same thing ayo upon paper ayi ko ba ko doli Martin Seya sanaya ncho yes. Opete ono available afi. Ta coach ya na menyaba Otuaro na menyaba because of amamotala ewe be leke mangle performance. Ugaba bro nyare ha left back hamele Ghana shalo. Ta le miafa sister station the kai unkama club. Na nyaba nyano serious le tupa ma ba Ghana toba. No coach adu gaba wo statement ma ba you might have right back or left back or all one because me can not walk against Germany. Alaba away your coaching kuna more technical bench when you about selection kaka about abayo squad vado brother right back or left back village last time on Tom and your photo aye na love for Germany game and for both the Nigeria the job when you job of you vanya Otuaro that first game against Panama Akpọba amagadopa prediction papa because of leko vanya Ghana ta anya yo kani brother Ghana chibo nyanchi bugala for a match day to Akpọba the atmosphere la ever change pra amagada vi feel about the Blaster supportive ala bana modun kofinya qualify for 2022 World Cup ai kanya po Nigeria ni the AFCON ya Comoros anyo ba drop ni ta Akpọba magada o fed up na Blaster Omate qualify go kaka tinya wa pokla Nigeria that play off la
Akpaba Magaragaba support Blaster. Yes, exactly. Akpaba Magaragaba support Blaster. Tafiaba Blaster, Ghana Tukwa, Amagarulo Blaster, Fika, Ukongu, another Kavorota, Yewebe, a Gino de Dele. Ofonamo. Against Panama, la nan kude game match akwabe. Manonya regular yi the share Nyapa sister station over. Because Panama, manyaba no nwa Blaster. Kaka team lo share fi koko gbona tournament. Exactly. Yes. Wo match alo, they are used to that system. That for Ghana, they never call player to player la. Akpọbẹ Ghana player la o lẹ gbọnà Panama kake team la ẹlẹ wa o ṣe afi gbọnà bẹ tournament ẹyẹ ní atafanya ha ike game àti ẹgbọn manye kpakpọ mi kọ ẹ bẹ Panama o have possession awo o football o dominate game awo Ghana kake dem n tẹ pọpọpọ ẹ má gbilẹ nẹnẹmẹ Ghana is Ghana ta substitution the caf fletọrọ la ever wey bẹ mi de ẹkọ game ayi kẹmi pọ jiburu against Panama so going against coming against England la timali amagbẹrẹ o gbọgbọrọ bẹ Ghana wa aduchi eye nya tafanya na lenkure England chila coach abe Thomas Tuchel la believe system eye believe talent ha eye na ko play ayo kata ko select ha la ebe ko Ghana kle England ko team koko daranya ma mareke blogono be England enya meka ab Ghana jo kaka game mama ayo va yi voila ye Jordan Pickford le Coleman eye oza American Spezia the left back eye oza West James eye oza the midfield defender but Konsa Bakple Magohi akpọba open defense la elle tick alo ntepopopọ elle de fimoshi open clap level katala elle de fimoshi eye kana va central midfield alo defensive midfield open Declan Rice Bakple Elliot Anderson current best player eye kama global English Premier League me feel like eye na the Man City alo in Man City 130 million la kaya de reja fianya Bakple nyanya ba the quality play to ikele de via malata ba ka possess nada ta ope amavamade nya kwa England premier foot Declan Rice and Elliot Anderson eye ke local front ikoko Jude Bellingham koko dare fima eye ke minyanwi ke Jude Bellingham ati wa nita eni de la akpoba Ghana la dole nya kwa technical bench of Bakple coach or siba what work for the play on ayi kene galen kuro ko forward Anthony Gordon Bakple Noni Madueke Bakple Harry Kane ayi ka Harry Kane na Matenwa Bruno but this is now one of the best player no striker in the world feel like me nku ala banele kuro club level kakava national team fakwajola season na mo gbo complete lo alo calendar ye mo kaka over 60 goals yo dola efia ba me ananye bo born against over team la ba for Fernando pa alo ala ba na wo dokuro echinadelepo now ayo select player mo kata for ye mi o mi apakwaje ni ko Benjamin Sari aike enya o lenti ni so lenti be because local player aye the standard enya mu ike ya o atenwa global ma fitola akpọba magaro wa pejila edela kuno because wo player mo yo bananya ba goalkeeper Benjamin Sari ko player mo la for boy gabari ala ba mi lo nkujila tukwa ma 2014 na player ko yana ba goalkeeper ko yana ba Fatau Dauda enna ni nyabe ejira ro le Cristiano Ronaldo ko ball lenchi eye ni short rekare ko le la mi ko joy ko kwa e ma le me be yo ga football la wo le ko dara ni Cristiano ga ko to ta akpọba mara ele susuma na Ghana to kata ta ayo da Benjamin Sari da pomala akpọba magadola jide po kletola kaka Blaster is Blaster now yapa center back yo keminya kanya Alexander Jiku pole Salisula amveyo kata woko injury yova ko leke mayo Jonas Ajete pole Jerome Opoku amveyo webanye yapa center back ka amveyo ha omo pe woko aika magboba vanya tabi na lankure mi apa left back wa Gideon Mensah ali ko mi apa right back la first game I came up against Panama mi ko to ka ma sana yawa o gabazela akoba ji dapo jidela machi na lankure mi apa mi furintia fia Thomas Partey bo akoba Thomas Partey le mi fut o ko yeranchi pakle zibore tomotoma the front three la mi ko Jordan Ayew pakle Inaki Williams and the Semenyo now Victor problem lenye ba magaro bi ba padi ya ko yana ba Thomas Asante doi ko va against yes doi ko va
against Panama la maybe one me opportunity am better o jora na you on na bench kaka na lankura alo na le to the technical bench of coach on la fiaba de via manya ba just what to for the kunye but to that show le shi sa le team amen ta koba ayi ni ku na ma shape a look 4-3-3 asanya ko nyama kaka na lankura system angola diamond system la afiaba 4-3-3 mala no ko mi ko ba 4-3-3 kakana la kure game ma won tai kala kama biaro bio berezi neni atenwa ko Thomas Partey across center line ko after ka formation and totanya ka 5-4-1 ai ka ma global yenya formation ni ko the game ma ala bana la kure game ma ai o banya start game ko la Thomas Partey la drop deep ai ka pa pamde nya pa center back ochi akoba nyewika enyapo ai no love intelligent as a player la anytime you go love la na ko disposes ball the England no relationship anya make a conquer me after domo yeah the quality is there akoba lema one of the best game he come up for Thomas Partey to Atletico Madrid va Arsenal akoba Ghana game ala nyewika akoba because if issue be nyarova challenge play to akoba amagado o nya make o bi ban mara ab the fune aye na tapanya na ide Villarreal game mala akoba Villarreal coach ever complain vibe ona enyaba fifia Thomas Partey stable iposo sumajira rate obaze ka evalan french kwaba de viala mala stable tamagara bumba ipa issue ai ka Canada to ba di over the na ipa visa ba ma tinwa gara ngwi mola akwaba magaro kwaba ma ba da fune ka game mala yenya mare ka kwaba au this is World Cup ike show a talent eke anaka kama katana kwaba issue mola ma iga affect your mentality la akwaba Thomas Partey la composure everything la is there then anytime la ball akwaba nya make a control midfielder nya make a let Jude Bellingham akwaba Jude Bellingham la is nowhere to be found nya make maka kwala game amota akwaba Ghana game la technical bench or play coaches yola wo jirado wo nya make wo to pure timanchi akoba plan anyeba nya defend Ghana na defend ika wanza win so plus ball papa attack yes England ayele game mama hala first game ike England za John Stones la akoba ma di global John Stones nya make because of the ability to carry the ball aiko irango ball play center back aika coach ikanya Thomas Tuchel believe sweeper aika atenwa control midfield defense ika nanya ball jila have comfortable kakana le kuripa energy level jila drop akoba juma kanya gufune di chitata Thomas Tuchel to be intelligent enough la you drop it because of the power of the Ghana players ala ba miapa wins obetela edfulonti tanya benenya be John Stones against Ghana la Ghana John Stones matepeneta ina go drop it ta kwa Ghana game apetela na lenfude defense downchi lenfude strike okatantila do we can la jijincho Antoine Semenyo kwaba yenya make attack more hala amaro komote pona na because if quality akpama megoro go Semenyola ajiban kaka the tactics anyabanka hey me defend against England anyabe miakata mi pia na ma wote wanya meka ava budarani eyena lankure joromo poko pakle Jonas agente dia sweeper eyena lankuro partnership inchila anyekulo mi atenwa testify ba partnership between like Alexander Chipukle Salisula is different kwa anyamike the via when you prove alowa wenya make all Ghana just make atenwa kwa banya tepa amavia all klalo na Ghana team so far yeah amagara kon ala banala kura 2010 Jonathan Mensah Classic for Samla akoba the same thing ke amagara gava coffee like Kenya Jonas Ajete Bakle Jerome Okwoye Mavinsena ya a sweeper guy and the Magonya very quality is there, energy level is there. A problem with Shangola, any young Pepe. Now, substitution level, I'm a Garuga no Brandon Thomas Asante. Now, the reason anybody Susuikata, Magabaga, Padiaka, Prince Kobina, Edu Straka, Coca Gabati, Magabaga, Mavinsena, you did to Gahama Gadoga no complain, Sukata Fudiana. Mavinsena, the reason anybody. Oko Marcus Rashford Popovic. Owo Dokura Anthony Godin Chicago Papa the advantage. Ayena Kuiper Hike against Marcus Rashford. Technical bench American George. I can never set pieces coach la. In America, a way Amamo Kataka Baba Marcus Rashford and Yana top
player reka ita adile game ma ika upon prepara ekpebe ipe height ngala ega fofo ga soklo ma push water quickly la akon ya technical bench of set pieces coach George la owenya me ko read wishan ayenya tabo yoko upon prepare ha game do head am ya koba yenya me ke ju ipo koba that head for mouth goal for man ta koba game plan la fima hala enya we ka damage Prince Kobina Edu ever second half woka badi dogwe. The reason I kwenye be oda 6 minutes reji. Then for that side in chila kenya noni mabeke pete peke saka bai. Ke saka pete poka bachu Morgan Rogers pokoba ikobazu 2v1 against Gideon Mensah. Now the energy level of Gideon Mensah lokwabe the kama tewo defend am from tewo contain am from it quickly la oga okwobo osin the kama galiota you got the Prince Kobina Edu you cho Baba Rama ga okwoba ife performance mega nyomo kaka reason apenye be ife koko against Morgan Rogers la okwoba ife level pakra ame kenye sakala atiwo a defend okwobo Gideon Mensah quickly it that substitution ela bonya bo 1 minute kan ate wa transfer ela ba na le for game match abi fa England o nya the cross but never boss am close to what one head now na le for player mo kata kama yo susu ka to mo ko brand Thomas Asante ko benye ko high ela ba o read England versus Croatia la akpobe ni kan England ko kona no cuidare mi ape 18 balls ama England the head ball 18 balls ja to ta o ko no mo ta player mo kata kama yo la na ko high la LG ta England ko kona the shed e ko fula only one equal England but that take 18 ama akpobe kwoti o kata Ghana player o dey to head the ball from England players obo ta matiwo kule kakareji be Ghana technical bench and then the coach everybody la o dokada wo manya be la be proud to the game la when you no have enough time to prepare the team kaka short time la me cover if you are quality coach if you have a quality element you can do whatever you want to do if you have a nyawo for do it can amoyo ko gbogbo otuaro mo no gbogbo no sympathy a o dola it otuaro why the world cup because nanyeba mo le calling from Benjamin Sari local player onyeta because of the stage la ka have sympathy na wo done ha then le kure Benjamin Sari le Atizi Ginchila anyema gbogbo nyoba have 2 goalkeeper 3 goalkeeper obete ko kata o fe chef la one o gbaji kakama mafia be men choya ko mi no Atizi ya duma ba keeper mala Ghana show ya concept na ni game iko la tamano gbogbo na le kure because yenya L4 Switzerland said Dali after 2022 World Cup the first game against Portugal na madala ko I ko concede 2 goals second game against 3-2 yeah I ko concede 3 goals I second game hala I concede 2 goals South Korea I kami for ihami ga with 3-2 third game against Uruguay I got concede nene 2 goals Uruguay got nene 2-0 my brother 3 games 7 goals you concede as a foreign player goalkeeper que Sofoto to Keva Troll Goma ayoko Benjamin Sari papa na le friend the number of games que Benjamin Sari le pakla Atizi le clean sheet kama bokola asari to lamboni ala banya tore kama ja papa charge the goalkeeper manya bana le for the population the leadership and then the control ay kale ka papa stabilize the organization of the defense let be any goalkeeper or no be defender wala wenya a goalkeeper nya we ka ganya na key na yo posase ay na le kura Juventus play defense in Chiva Bazagli Bonucci Platineleni afi Buffon le ko mala akọba moment ne ala back na Juventus la ka kokọ national team ama Goma Saseloma. That Benjamin Sari, I have not Atizi Gimaleshu. I can get the leadership quality. Let control ball, let control defense. Hey, let be a two you because ye le back. Ye we can tune Bonafon. Then be a yabag of a hey, drop of a fee. I will maga yellow, torret the Piala, Mola Baniano, Mopete check my fee. Ano comparison. I let composure, Le Paul Mahala. Yenya America, and on a if a time in each
game aka Saka photo down wala Saka do command Premier League goalkeeper because if a right foot and then the left foot yes that banana careful equal I think Benjamin Sarri did that play all them go hala that accredit this Benjamin Sarri and Yabama the Kalama Ghana if a technical bench of play of it, a probably come up with England would depend on what talent is a probably Ghana player who call even though Hurricane it is the whole Hurricane probably the football 18 last minute because of the low block, one of the proper low block he come up for the tournament and Ghana game. I tell you because maybe I go low block, Papajile Coco defend a probably Ghana deep, very deep. Kama don't go average any kama party cross center line hapa. That probably we come and provide credit to our technical bench and the coach. The Doni, Elabamiapu, Ashipano, Elabale Kova Dome, we were that Cecilia Lamala, a governor Ghana Dobetic, a probation Ghana Bokogala, Obama Gareji Chimbe, you are football league, and young Kenya, Patanya Bamakala, Elabama credit, Ghana team Makata, a play of the player, a sign, all of a player, rolling in a bono defense. Watch a boy as net dead of my watch, or Kakana, even Antoine, the caliber of Antoine. Akpobe deiva star player nyanya daranika over defender nyabama deka enyo wika play okata Ghana play okata o kwetama ba au you for talent atogwa ba talent na yoma ko hala you know the talent darafa eke you have ko nka hard allo add the you come to forward defend the team allo the Ghana national team ala ba to kokata eye ma ko hambe game against England and yapo game nya game ko view au asanya kwanya ala ba the yes about the noise around the team. Come on, the Jana Fiaba, we are football nation. Don't worry, we are not doing anything. Kohala, Akoba Magaroji, your cook, Ghana game, Ghana against England. You the hype game, you come across so far the tournament. Kudos to the team and the technical bench and the player, everybody and the support. I'm a shamak at the stadium about the player, a co support. Magwaba Yang Ghana coach, Akletola, coach, Papa. Me abano Ghana kwa jamaa na do be kele gona sasa kala me amano go Croatia to ko mama akoba la permutation kana na teaching kana me sorry me potro alo me bugia akoba England man bugia akoba Portugal abo da haye kele do kele ekene ba alam Portugal abo da hama da me je sai manya damage le ona momo akobe game wa le Toronto ikene Canada to come ike aba miaba dumofola ikenya ma ikene ponto ba mate ano le England Croatia kwa hodno mane de mia yekle taxes kana colors press zala England kwa wana ma alomia aba kume ike awe mia kubolo kole Croatia alomia sisi ba quand il dit les bototo kola nayba bien qualify alors mieux alors pour trouver la second position mi ato pour Portugal ko et mieux na nya ko sala ya ba te fene nya ba mi ka ko defeat alors o dunia jina iga nya ba ako 10 place akoba Colombia to point no mi aba ado la o fowode de la ti mi ado Croatia ji ado go Portugal ele o no be ka ya na wa afi akọ jiru alo ade akọ mo yi yeah Mr. Gideon apa gori na lanku de ya ko tournament angela ele ba na yira tournament ele ba na voete pour close voete pour ada monawe asenya fanya ma ye le mi okay magloba na lanku de mi apa tournament angela Croatia coming against Croatia la ihe ga game bubu nyege ela ba na lanku Croatia apa team sila similar thing to Ghana Blaster ela ba ha hard football o ha manya o ma depend on the talent you da magloba nya ba madakara coming against Croatia la yenya ngwe ka magloba ihe apa system o ma ga globa you dey defend you football play England because Croatia first straight ma dey the England to ta yo ba kuma how danya boyi ba wo to mala ta ba Croatia o nya me ka tin wa to economy easy wa dunya easy danya ba madaka maga pomba
enye system iko le benya ga ko low block aka na be mi ko counter attack le tomola ya te wa azenyire de mi apa gado mo wala mi azenyire close na be mi te ko win la enyo na mi ele be nya yeah na mi to ko exactly ta enya ba marekala ele be nyawo don hakura mi apa gado nya onti because na mi ya imam globe ame kenya Luka Modric la ya iga ba drop deep e ka control game ka no le po mi nya ifa pass long pass re ko no na ya da nya ba marekala nya pa plan ka mi ga yi play defending e ka mala be nya fu because nya pa team ma ko rota ko ma hare ko e ka po mark to man alo access to answer alo game player to player to gbo mi gbagba jele defend ara nya pa team na mi ko rota ko ma hare ko da nya ba marekala le be do ke mi wala England game ma la be mi ga we ya ku kama ala ba mi hia na draw akoko qualify lo na nya ba mi ga butia akoko qualify da nya ba marekala ma ga mo pon ba mi afa system kala na ga nya similar thing ke system aka ba at least na mi ga defend na ma ga nya deep low block na mo ala mi afa defending la na nya wi ka wa da amaji na nya ba mi qualify mi ba do go Portugal ma ba ma nya wi ka da ma ba nya ba marekala ji ala ba amagara go Portugal amala doing well to ma ko nya no inshallah nka history play record back na mado ku 2040 mi do go play Portugal wo dumi aje 2042 one the same thing ke 2022 la wo ga dumi aje 3-2 ta be le World Cup stage la na nyeba mi va World Cup tournament la ta be head to head na tomola enye week madama je la mi clodo mi mo ta na mo ju to po Portugal ma de bo kuma awo Portugal first game la akpo week joroja odogo to no na no mama ta na nyeba o fo la wa te won fo ta na mo gbogbo bo Portugal pe enyo na mi la enya ba mare ka menye munyi onya afio ala be every tournament e ma gbo mala ba ala ba amasasero la na avoido Arsenal pa Champions League final ya mi ko omo yo keji uzo na kopiezi ba ya na ga kopiezi apo mo yo ko zola ss papa manyanya bi afio America ba ke do refa ta tournament re share na yila la ba o papa fa ro bo mo ikena stola ele ba na nyanwi at least mo na bobo no vie ta na mi bobo ba Portugal to la bobo re na mi nya ba mi te qualify la manyanwi ka la bobo re la ba football also na play history and then the record ta egbe ko mi adora ba at least ni qualify ba godo ziraka ko na rejo na ke ziraka baraka ko break na record ta te wa fama ba to gba Portugal o ko record against Ghana enyo wu mi ato ko hala ate wa fama na nya ba mi te qualify mi ba to go Portugal la nya te wa do eji ta nya ba mare ka wi kele ba vire na gbanye ele ba nya qualify ya lebe na kasa emanye nyo ko papa ke na ko do nyo ati e ke to le to ma ko sun a ko ma ngoji le enya mamle ke ma ko ada ko mi a ju le e ke to ji ya na ma elan ku le Africa team ke na le tournament ko be all le aka ba je ma le ke America e ke na disappoint me ya ko ye Tunisia ko be mo ye mi ke ma to ji ya so for the Africa country guy like nu one now you do actual no one gonna let Africa to Obama who here come below mon ko pe kana le mi si ako agare next stage mi aga progress ako next stage fonye akwana da kula Africa country ke ire tournament yanjela do fa si bante oyi aye do no da dan ho number 1 na lan kura group Kenya Morocco pa group ko le group me club Brazil aye na lan kura Africa Coast ngati aye na lan kura Cape Verde aye ka ma global lanya kwanya ma global amoyo Kenya debutant alo nye si bante o koko mala nguyama aye ayo koko ma o group match first game nyanka Spain national team amoyo Kenya the World Cup winner o vai aye kana lan kura fa current score ntila magade o ga o team bo the favorite yeah I'll yeah wawe anyame exactly aye na lan kurenchi hanye pa club bo manya ba America gru no ofia nyama o de wate nwa we lo wate nwa we ala bana lan ku ko team chila wonye team amayo ko have team ta Kinved aba adogo lo first game eke zibanto ho gbogbo mo la waka papaji ai ka Kinved national team amayo Kenya jusu are ko pe play o hala manya play ayo kana plus aba yo sia ta ba o le clap him ko honko tamagara biba
Kimbe ya America Spain akwa adwa gaza kaka jogbo te la nal ko game over le Spain ko putu 0-0 la enye wi ka impress amagere alo amagere o credit Kimbe ayo ko second match ha against Uruguay yakata ni nyaba ayo to work up ko je ko 1930 ya Uruguay nyame Kenya host nation ke wo nyame yo win that tournament alo ha wo win work up ko na magala ko la ba chef you win e ko asenya ko nyama da agaba ko ball against Uruguay ka another World Cup winner team if you are look pro team in tira open me foot pro hand for nka penta the very plateau katala akboba edi bobo ko exactly akboba team lo ho shi da Kinveda magaroga do wo ko through against Spain pro hala magaroga makboba maybe Uruguay do je ka pecho vetela oga ko tutula magboba team wo mo we o kata ka qualify la nyopa best team so far la Africa to gwa ba mako jirudo kaka enyenye bonyela wenya mo ko performance la do tutona pa ala ba me ya wa wenya smallest club ya bale kama gule no play o motango ta wa wenya me kam nya me bante ka we impressing papa ama volia kama ga gbo menya ba Morocco la ba Morocco kula to wana la property team ti hala enyenwe ka edeji bota magba Africa team already aba mo ma to e ma qualify Cote d'Ivoire kula Morocco kula Algeria kula South Africa da magba enyenwe ka edeji for South Africa to magba a surprise in ba o qualify because open first game kamu ka John Noise yo ka Fatima ma aleka support against o kula to mola magara biba enyenwe ka akpatanya ba mara ka ji from the Africa country on ti ba mo cha ba never got some the last one now in look via mana want to put to America hiyo akpa ma to mo ko pa ma to bana sronyelolo esta anyasu le de freshari ko le kapuku ba pla tonyo pa jijiamo fete yoklejo family ke ganya question family ale shopi kota mado bana amashame ke turumemi le akpasha pala ko pangusha to aji amashame ke ganya semian ko le kapuku ba kwa macho mo ko pa mado bana amashame bonono ji wa iji ono banyi bativia ono kwa akpa never no ko never ya ado I problema Academia, no essa academia compa, academia de do grupo asiba. Não sabe que o no diramo. Never co provia ko do o da no diramo a kana no o academia dira ni ado maiga mas as o maiga o ba apelu na so asiba le a pa magoji to ya ga ma ba mi do ni akale fida yo kana bona never o ga en bla apa tutua kami agaba no go beniba la masa ko na o to ya ga ma ba do ya nkata medicina do fi ko ye go bi as ya o ke bi te ba yo ma ka na o no silence ever English dictionary ya pepe but si dictionary ka zo afi e passe ke no silence ever English dictionary standard ton standard enyone de view kanula basic level enyone ameokanula SHS enyone ameokanula university alo language nenya make manya be view e be strong be kra ha no silence ever English dictionary enyone o ha amasia make nenya be view mo jura po e be strong be ha no silence ever English dictionary enyo na wa mama yala dile ko so madana na kula atia place order le Amazon allo number kana call screen Nigeria opo to me to the kana WhatsApp afisi african la nya call no silence ever English dictionary akwa koveno akpe no silence ever English dictionary enyo nto
Amemano mese eye na mswalo nane